Ese kurya amamesa ni byiza cyangwa ni bibi? Amamesa aza ku mwanya wa mbere mu mavuta aribwa cyane ku isi kuko yihariye 1/3 cy'ingano y'amavuta yo kurya akorwa ku isi. Iyo ugereranyije n'andi mavuta usanga amamesa ari yahendutse, nyamara kandi kuribwa kwayo ugasanga bigibwaho impaka n'abantu mu buryo bunyuranye. Ku ruhande rumwe bamwe basingiza ubwiza bw'amamesa kuko atabamo cholesterol mbi, by'umwihariko amamesa ni amavuta aryoshya isombe kubi. Hatitawe ku gikundiro cy'amamesa y'amarundi mu kuryoshya isombe, ku rundi ruhande kandi abandi bakayashinja kuba ashobora guteza zimwe mu ndwara z'umutima na kanseri zinyuranye. Ese ukuri ni ukuhe? Ese kurya amamesa ni byiza cyangwa ni bibi? Ibi nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro. Reka dusobanukirwe amamesa icyo ari cyo. Amamesa huile de palm oil ni amavuta akorwa akuwe mu mbuto z'igiti cyitwa ikigazi, Elaeis guineensis. Igiti cy'ikigazi gifite inkomoko mu bihugu bya Afurika y'Amajyepfo na Afurika y'Iburasirazuba, ku buryo hari inkuru zivuga ko amamesa yatangiye kuribwa kuva mu myaka isaga 500 ishize. Amamesa ni amavuta asa n'afashe yatarahura n'ubushyuhe, akaba atangira kuyenga iyo ubushyuhe bugeze kuri dogere 35 za Celsius. Iyo ubushyuhe bugeze kuri dogere 35 za Celsius. Reka dusobanukirwe uburyo amamesa akoreshwa. Amamesa ashobora gukoreshwa mu gukaranga ibyo kurya, by'umwihariko imvange cyangwa ibishyimbo. Icyo gihe habaho kubanza kuyacemusha kugira ngo ayenge. Amamesa ashobora gutekwa ashyizwe mu isombe. Icyo gihe iyo isombe iri gutogota irimo n'ibirungo byose, amamesa asukwamo ukabereka bikabirana kugeza inkono ihiye kandi ihwanye. Amamesa ashobora gukoreshwa asigwa ku rugara rw'inkono ku buryo biyirinda kubirira mu ziko. Amamesa kandi aratunganywa agakorwamo ubuto bukunze gukoreshwa mu guteka ifiriti kuko atinda kugera mu gihe cyo kuba yatumuka, smoke point, kuko bisaba dogere 232 za Celsius. Amamesa ashobora gukorwamo ubuto bukoreshwa kandi mu byo kurya bishyirwa mu makopo. Amamesa ashobora gukorwamo ibintu byo gukoresha mu buzima bwa buri munsi, birimo ibikora isuku nk'amavuta yo kwisiga, amasabune ndetse n'imiti y'amenyo. Amamesa kandi ashobora no gukoreshwa mu gukora biodiesel ishobora gusimbura essence mu buryo bwo gutwara ibinyabiziga. Reka dusobanukirwe intungamubiri ziri mu mamesa. Mu kiko kimwe cy'amamesa, urugero nko muri garama 14 zayo harimo calories 114, garama 14 z'ibinure ndetse na garama 7 z'ibinure byuzuye. Muri iyo ngano y'amamesa kandi harimo garama 5 z'ibinure bituzuye bidakomatanye, garama 1 z'ibinure bituzuye bikomatanye ndetse na vitamine E ingana na 11% yikenewe ku munsi. Nkuko bigaragara, amamesa agizwe 100% n'ibinure, by'umwihariko muri byo dusangamo 50% y'ibinure byuzuye. Muri ibyo binure kandi harimo palmitic acid, igikabo bwayo yihariye 44% y'ibigize amamesa, ari nabyo bivamo calories, itanga igipimo cy'ingufu ku mubiri. Ibara ry'amamesa ryerekana ko harimo beta carotene, igikaba ihindukamo vitamine A iyo igeze mu mubiri nyuma yo kuyarya. Nkuko twabivuze, amamesa agira ibyiza ageza ku buzima, gusa akanaba hari ibindi ashinjwa bibi nkuko turi bubibone mu kanya gato. Reka dusobanukirwe akamaro k'amamesa ku buzima bw'umuntu. Akamaro ka mbere k'amamesa ni ugufasha ubwonko.
Mu mamesa dusangamo tocotrienol. Iyi ni imwe mu bwoko bwa vitamine E, ikaba izwiho kuvana imyanda n'uburozi mu mubiri, bityo bifasha ubwonko mu mikorere yabwo. Iyi vitamine E kandi irinda indwara ya stroke, indwara yo kwibagirwa, ndetse ikanarinda kuba ubwonko bwakwangirika. Akamaro ka kabiri k'amamesa ni ukurinda umutima. Kurya amamesa bifasha mu kurinda indwara z'umutima kuko aya mavuta nta cholesterol ibamo, bikaba itandukaniro rikomeye ryayo n'andi mavuta. Ku rundi ruhande ariko, nubwo amamesa atabamo cholesterol, siyo yonyine itera indwara z'umutima, bityo zirikana ko kurya amamesa gusa ntibyagukingira izi ndwara. Akamaro ka gatatu k'amamesa ni ukuzamura igipimo cya vitamine A mu mubiri. Ku bantu bafite ikibazo cyo kubura vitamine A, kurya amamesa byabafasha kuzamura igipimo cyayo mu mubiri. Ku bagore batwite n'abonsa, amamesa abafasha gutuma babona vitamine A ihagije muri bo, bikabagirira akamaro ubwabo ndetse n'uwo batwite. Reka dusobanukirwe ingaruka mbi zishobora guterwa n'amamesa. Nk'uko twabivuze, amamesa ari mu mavuta atavugwaho rumwe ku byiza n'ibibi byayo. Ubushakashatsi bugaragaza ko nubwo amamesa atabamo cholesterol, ariko kuyarya cyane bizamura igipimo cya cholesterol mbi LDL, igikaba igira uruhare mu kurwara indwara zinyuranye z'umutima. Gukoresha amamesa yacemukijwe inshuro nyinshi, urugero nko kuyatekesha ifiriti, asigaye ukazongera kuyatekesha, bituma mu miyoboro y'imitsi hazamo ibimeze nk'ingese. Ibi bimeze nk'ingese byongera ibyago byo kurwara indwara zirimo umuvuduko ukabije w'amaraso, stroke itewe n'uko imitsi yazibye, ndetse na kanseri zinyuranye. Kurya amamesa kenshi kandi kenshi nabyo byatera umubyibuho ukabije, kuko nk'uko twabibonye amamesa 100% ni ibinure. Nyuma yo kuganira kuri ibi byose, reka dusoze dufata umwanzuro. Kurya amamesa ubwabyo si bibi, ahubwo uburyo uyaryamo, inshuro uyaryamo, nibyo byakururira ingorane mbi ubuzima bwawe. Kurya amamesa gake kandi make, ukibuka gucamusha ayo utekesha gusa ntasigare, ni bimwe mu byakurinda ingaruka ziterwa no kuyakoresha nabi. Ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Dukora ibiganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara zibasira umubiri, imiti ikoreshwa mu buvuzi, ndetse n'ibiribwa, tukamenya intungamubiri umubiri wacu ukeneye. Abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media, ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora, nyabuneka kanda subscribe kuko ni ubuntu, kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, bizajya bigufasha kubona ibiganiro bishya tubategurira. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga, yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media, ubundi ukadukurikira. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Ubaye wifuza kugira icyo tubaza, udusobanuza cyangwa kutwunganira ku ngingo iyo ari yo yose, nyabuneka twandikire muri comments, turasangira ibitekerezo. Mu gihe bakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like, ubundi ukore share, ubisangize n'abandi kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro kwirinda biruta kwivuza. Amahoro y'Imana bane namwe, tubifurije kuzirikana ko amagara ari ubukungu.